Shubor nakaslem jong unongsan hima. Ke National People's Youth Front Shillong mendakas ngi kalapanlong da ke program Thungding hagi benta jang kawa solang ka badan hamaulai kanton masar. Kumshi benta ban ken mau ya kasngi klan jong unong seng ya ke National People's Party uporno esangma. Habakren Shakilat Pathai Kubor u Presiden ke NPYF Shillong ba mi bon raptham. Ulapan pau ya ke jingkmen bakathan bat ke imlang salang kabapet bakmi ya ke nekawa. Kilakular ban ya trailang bat ke NPYF. Ula ongru bangiyo i ya ke jingtray sitom jongki ban sumar yaka bat ke ni ke jingtray sitom jongki kapenlong ya ke nekawa bakan yo biang ya ke jing itanan. Ula ongru bangila kerpat ya ke sorkar bakan kemi lem ya ke jingdon kam jong ke imlang salang bat ke jingdon kam jing arap pisa na ke benta jongki. Uba rap thab ula ongru bakin ya trailang bat ke ni kesnong bat ban penkhut ya ke nekawa ha baki don kam. National Working President jong ke NPYF unik nongklau. Ula ong bakadai ka kamram jongi ban pet bat yada ya ke jingkut jing suba jong kawa. Ubo ru kathong bakasnong bat ke Biodiversity Management Committee kinya trailang ha ka ban penkhut ya ke nikawa. Ya kini sengi bangira ban tung yuni tenrai din hane namanta ka dat university jong lit puno sangma dari 6 dat university na kaliang ke NPYF Shillong City ringkat original lang di ba ni Kino Clau National President jong youth pat member berkat jong Shillong City iwan mtasi ni semua komen bakasnong kung iba marko irong bakasnong kani society wadan menta ban pet ko yani ko umbam undi hangne kila kloy banyak dong kat lang bat ngi bat banyak train kat lang bat ngi NPYF Shillong City niru ngi sisa kata kajing tri sistem jongki orang bakasnong batu presiden jong ni ka society jongki ba kumbala ban maki ni ini iwa la long kuminalam pa ndai mentangi pe hajing tristom jongki ni ki arai snam ni kelas sedang ban yo jing embiang kan kawa namanta kinom snong jongki ni syong mulai berapoi ngiru nakaliang ka sa NPF kumbala ban dai rong bak snong ni kloy ban apilang bat kersan ki sai ki bori bahalor ya ka sarkar bakan yadon benta lang bat kini ke society bak snong bat namanta hidup isuk bat kini ki langsung snong jadi thai mulai bro bikin yo bisa ya tak umbam undi ke bekut ke besungur bat hadu mentah abang ya dalang dia mat ngi sisa ba ko ti kelas sedang di ban jobo jadi kejing tri stom jong ni society ba jong snong ngi ba keladan bensim yang mentah ada ngiru nakaliang ka NPF kumbala ong hi di romba snong bat ki presiden jong ni ka society ba isi ya penkhut laisin sistem ngiru ngi kloy dakamet bat kemensim banyadan talang bat kesnong society ini dan ini pelai kapur ke bakongsan banyadan benta bat ki banyak penkhut lang ini ka cleaning drive here ni kawa bat nakaliang ka NPYF Shillong City ni apil lang hi ya ka sarkar kantam kumalaong hidang ba snong ba i CM ru ila ai ka message ba indan ka jingno senyang namata kani society ba kasnong namata ban pengkoi ini ka wa bagini ko umbam di ngiru ngi kloy ban apilang i CM bat kumlai kulari yang ba snong ai ka message i nakaliang NPYF ru ba inbat ya ka ka kentin ka ba ila kren hakmat ng snong at ingi scam hi ba CM jongi ukloy banyak train kat lang bat snong bat kini society bat kantam ya bat youth NPYF nakaliang jonga tumugu National Youth Working President jong NPYF nasuo ban ay kublay ya ka Shillong City ya ka snong keton masar bat ya ka Biodiversity Committee bakila asna bat kila ailat ingi bangin rekhe kani ka sengi lingko sengi yap ka ban rio jong ulit founder jongi Sir P Sangma ti kumbala keren ka komiti bat kumbala keren ki presiden jong ka komiti ngi sngo ba ngiru ngi dai ka kamram jong ngiru bangin kit khialam ha kani ka imlang salang ya kani ka dong ka than ben penek pensa ya kani ka wa
kum kejing trai stom joki. Ini let's say ide sin beningkong buat ibarat bangi sedang ya kai nrengi kular ba nakaliang ke NPYF ngin peniai ne ya kanika rukom punu bun thungi kidieng nari ben yarap lang ben yadon keti ben khoj ya kanika wa aka laisen kum baki juk pun khoj ngin ele ben yadon keti lang da ka jing aware lang jok committee bat ka snong yangi